Mweri-ini wa gatano mwaka uyu thirikari ni yaniriire ati ihinda-ini ria thiku gatagati ka 30 na 90 ni kuhingura muhaka wa Kenya na Somalia icigo-ini cia Bulahawa na Liboi kaunti-ini ya Mandera undu umwe na mwena wa Raskamboni kaunti-ini ya Lamu. Muhaka uria ukoretwo uhingitwo kwa ihinda ria miaka 12 kuma riria mbiraru cia Kenya ciathire Somalia kung'ethanira na ITOI cia gikundi gikirire mukana kia ALSHBAAB. No kuma rianirira riri ria thirikari gikundi giki kia ALSHBAAB ni kianjiriirie kwarahura tharikira guku bururi-ini na ihinda-ini ria mweri umwe muthiru andu matanyihire 20 ni matete mioyo yao thutha wa tharikira iria ciahanikite kaunti-ini cia Garissa, Wajir, Mandera na Lamu. Na riu kuringana na minista wa ugitiri wa THIINI Prof KITHURE Kindiki, thirikari ikwamba gutiria mubango wa kuhingura muhaka uyu. Hatutarudi nyuma katika huo mpango, tutaendelea, lakini kwa sasa kwa sababu katika mwezi mmoja ama miwili ambayo imepita tumeona hao wakora wameanza kutatiza amani, tumesimamisha huo utaratibu kwa muda kidogo. Kwanza kabisa tushughulikie hao magaidi, tuwafurushe, alafu tutafungua mipaka yetu. Kindiki ni ahinyiriirie ati Kenya ni irageria gutia ngirimiti ciothe cia kimabũrũri iria cirahutia bũrũri, no ningi akihinyiriria ati ugitiri wa Akenya na wigitwo muhari-ini wa mbere hari mibango ya thirikari. We are going to roll out a master population register for the people of Kenya, which shall comprise of a number of components. We are going to ensure that our civil registry becomes the first component of the master population register. The second component is going to be all adults who are Kenyan citizens, who have the Kenyan identity card. Minista uyu uria ukwaragia baratha-ini ya kwaririria ugitiri kaunti-ini ya Garissa augite ati amwe ya ethari ngũĩ kuma mabũrũri mangĩ aria mahetwo guikara guku Kenya ni makoretwo makiingirania na mitugo ya wikinai, undu uria riu ucungiriirie thirikari gucenjia imwe ya mitaratara ya kuramata ethari ngũĩ. It is going to be the responsibility of the government of Kenya to manage and administer a complete database of all refugees in our country. Mweri-ini wa gatano mwaka uyu President William Ruto ni aniriirie ati maabitha mbiraru aria makoretwo Somalia ni makwambiriria kweherio kwambiriria mwaka ukite, na mwihoko wati uhaguku wa ugitiri wa rugongo rwa bururi uria ukuruhanagio na ALSHBAAB ni ugukinya muthia. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiria.